Tsy renoatsy va la isoma toy. Ay le renoatsy. Ay le pela raha nalaky loatsy koa nandroany toy. Ka ianao benta maro andesinao reto? Nivily anta fampiasako andavanandro mo zaho fa nivily charbon koa fa fandray tsy falany. Ha! La mbo sachet plastique koa amin'io ro nagnandesanao azy. Ka nagnino koa zao sachet toy. Ka tsika ne pela tsy tokony hampiasa andreo. Nateo moa sady mbo manify aby amin'io. Mba hainao moa fa io sachet plastique io mandoto tanà satria io ane afaky efajato tao agny vao mety maty. Haky ka baka mpamarotsy agny moa toy. Za raha zambanisany toy nagnandesa azy ka iha koa la mahita raha. Ka tsika ne pela afaky mandà. Tsy aleo mba manday pane satra na pane siky regny baka an-tragno agny tsika. Eka le marina tokoa gnanao zay renoatsy. Zaho io zao vao baky nivily pane satra regny aho zao tandreny vohitsy tagny nanday. Kay moa. Na io fampiasana charbon matetiky io aza tsy tokony atao fa mba tokony mba lanjalanjagny fampiasa azy. Fa nagnino koa. Ka aneny gn'ataoko fa tsy misy fandraitsy koa. Ka zay taoko moa io. Tsy mba gniala bakao tsy misy gny hazo. Ny mpanao charbon koa amin'io faly manao avao nefa tsy mba hainy hoe mba tokony hamboly. Nefa lamba manapaky raiky tokony mba hoe hamboly folo farafaratsiny. Lafa namboly maro be so moa zahay tamin'ny tao lasa. Ne raha amin'ny fanjakà vao ny fokon'olo tantanà tetoa. Zao va? De mba firy eo zany nambolenareo de mba firy mba nitiry. La tsy haiko ni namboly avao zahay la namantatsinimpoly agny. Zay zao raha tsy mety io zay. Mahay mampiasa nefa tsy mba mahay mamboly am'izay mba misy gn'ampiasay. Ka lalany aby zao gny hazo amitsika eto ka tsy misy gn'anava charbon de manao akory. La marina tokoa le zay. Zay zao mahavy ny toetrandro mivalibaliky io. Betibetiky mafana, betibetiky manintsy. Zay mahavy ny andro miova io kay. Ka laha tsy ampiasa charbon zany de manao akory. Ino koa zao ro hampiasay? Maro gny raha afaka ampiasaitsika pela. Ohatsy mba mampiasa an'iregny charbon vita amin'ny fako regny manaka ny fary, ny voanio. Na le mba mampiasa charbon briquette regny koa. Na soso koa aza mba mampiasa an'iregny fatatoky tsy de mandany firy regny am'izay mba mitsitsy. Ny hazo ane afaky 5 ka hatramin'ny 5 tao vao be. Amboleo manomboky zao ny zanak'azy mba misy hampiasaigny taranaka afara afaky 20 tao agny. Ka maigny mamboly avao koa. Entagno avao koa nefa ny hafa mba hamboly sy mba hanao fiketriky tsy manimba tontolo iainana le. Igny aloha la marina. La zao mbo mitohy va? Ho potiky gn'ala. Ho very sy jaly taranaky tsika afara reo. Mbo tsy tara tsika pela la ohatsy ka hifily ny maharitsy. La tsika zao ro mba mampiasa angovo maharitsy no manova gny fahazarantsika de afaky miaro gny ala sisa tavela vao mandraindraikitsy amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro no sady mampihena gny fandanian-trano agny. Za io rolahy ka embena horipaka aby gn'ala vao hiova. Melamy gny fampiasa papier plastiky, mifilia angovo maharitsy, gny fiainan'ny taranaka ro filiatsika henaniky zao, gny hoavy ro arovo. Zay le veloma le renoatsy. Veloma le pela. Eka.